everyone. So it's 8 days before Wave's birthday. Hello baby, what are you doing today? This is an interview since it is 8 days from your birthday. What are you doing? Huh? You're eating apple? You're eating apple, Wave? Oh, help me! Is that yummy? Is it sour? Katawa siya. Sige. Wala, baby, what are you eating? Oh, ali, come here. Ay, mga yun, siya daw na ba? Ala, ay, ito mo ba ito? Hindi na ba napapansin? Mga yun, naroon. Baby, mga yun kami. Wala. Oh, wala, ay. Lady siya. Alam pa sa'yo mo yan. Ay, alam! Isok lang! Nagbukas magaling. Magano'n, gabi, og lagi tuyog sip on. Restless, magano'n kag tuyog sip on. Ano. Target lang, ice cream. Flip, target lang, ice cream. Hello. Nakawin ko na ng water. Pagkilaw ate. So for today's video is the clip that the on of ice cream. Ano check ice cream? Dali na, dalang kuan. Ay lang ito. Kawalan ng chocolate. Ay, ko alam, pati lang pala. Ay, gabi na. Yummy? Is it yummy, baby? Oh, lito na nag-eat ang baby on. Nga, di kayo matagulog ako. Lagi pa ba, lagi pa ba? No. Di mama, eat mama, eat mama. Yo, mo babe? Ano na, babe? Ano, ay, kajwit yung ako, baby, nagsustoy. For today's video, play this is sweet. This is sweet today, babe. Ang mama, babe. Eat ako. Papa naman, papa. Papa, eat, papa. Eat, papa. Papa. Ow! Hindi pa, bakit? Yan, di ba mo din? Ano no? Bakit pa? Bakit mo sige? Galaw naman. Galaw na. Sige, papa, ito pa, ito pa. Kung ano naman na, alas, zip on. Hindi nakakapasok natin. Eat papa, babe. Eat papa. Apa ka? Eat mama, eat mama. Eat mama, babe. Terus, mama, terus. Eat mama. Eat mama. Basta nakagayapin lang po eh. Ilis sila. Dali lang. Okay, diaper na. Snacks. Dilis ka diaper. Laway dito pa nung lang. Baby.